Fataro fatu Faailoga iatu il tino Kariso i le nei afiafi. Whaafonga mai i por kalame masani. Vai aso tai tase Talanoa le Uso, ma lo soifua, ma lo le langi mama. Ia, whatalo fatu fo i le mai mo whaafonga le tu vai o le tala le lei. Ia, le ngata idea, ia uso foi, tu whaafine, ma tua. Ia o mo mai le nei mapaanga, o mo mai le nei whasakalaunga nei afiafi. Ia le tātou Talanoa le Uso. Ia le ngata idea whatalo for the Grace Recipients Community Church. Mai lau au sina se i o lava i le whanawiti. Ia, ma lor soifua. E do songa taitai, Efeso Fonoti. Ma lo soifua pasta. E to ina nei afiafi. Ia le liu, tātou toi whaido ai fo. Whaatai longa lo fatu no, taitai mese tātou soifua. Ia, whai e ona, toi whaawawina le nei por kalame. Ia, au te tari tonu. Ia, o kou whai asin koe kako a maka ni afiafi. Piu kou koe ngā maka kako me, ia pe. Ia, so ia, wha maruru atu. Pea whai uatu ai fo ese por kalame le nei afiafi. Ia, o tari tonu o no na ia na isu inga rai tio. O lo tau whai e whaasao fo i le vaenga o lo ngā rue whaina le whasa launga. Ia, ar te minei. Ia, ma erka kok sa oro mga au. Ia. Kuso. Okay, no ne nga la koe fa uau arka ko Jacob por kusia James le ua mai ale chapter 1 ia por mata upu mua ka kene i se manu ka mua ma fai nga mo me se au vivi por le hase au ku o le hase me asini ka ua nga sa nga mani vali mai pe nga moni mai Jacob por ka mua kai it's more like a summary for ngale o chapter 1 say ya se ko ia le lua va se lua po la se lua ki ko la ngale ai ka ke yo malu apta i mole mano mnatu nei ole mata mom ana il foi puna e lua mole tolu le na tau amai se se atana vali me ya ko po la vai so mal o usoe o to manatu o le mea e fia tele ya pea mau o to to fonga ese ina o to ilo o to foi no lo o to fa tu e tu poi on sa o pio e o ku na pio i de ma ko langa mai i me ka moi fa de singe sur total ya fa singe se va ver fa longo o sai o de hika ko fonga peila o i de pe de ma fuainga kan moi ka mo pesa o le pas sa o le ya te tari tonu la o le kuranga le ia pe ko fika mo le pa o me ava so no ia Sione e fui a fes fama na tunga po se revision o le mata po mua ia o lo Talanoa e toftofonga ma whaasosonga ia le whentato whasi umio te meta Talanoa e whapea o whaasosonga e le saumai le tua rangakaranga James ia o toftofonga o mea ngai whai le tua ma le whaamui ia tupulo tātou ono saad na whi mei a whaasosoina au tō ongi whapea mai sisi o le tua na ngai le whaasosoina e le tua sesi ia saulola ia le vanga ronga lua o le mata po mo le vanga ia nga pe e mafulianga i le whapea o le whaalongo mawhai ia whai auto mai e whaia le upo le atua o le tau o le whaalongo ai le ana whaalongo mawhai o pera o tūlanga ngā le sa tātou mā tele ai i le mata upo mua it's really basic, straightforward. Le Talanoa a kupu. O le si mea ia o lava ena mantua i le study o le tusile. This is one of the first books of the New Testament, if not the first. O si tasile o tusi au ngā hulua i tusi. O si sile o kusi. Vainga le address ngā whaive mai le address i le fuluma le lua ke mi ngā le i longa makua i ka ape ke le ia le whakirisiano i nu esi la lava e ai tutonu
o Jerusalema o Israelu ia tala le e uila wala o i nisi i tua tupa ele mako i ka ape pe o taimi o Paulo ma la toa na apostol. So this is one of the mawina historically proved that one of the earliest or first letters i le whenga fou. Okay. So ngale le kusio le uma isfulua le ka pe ko Yes. ka pe yo kusia paulo la fai wa mga ave la le silo ka de sia la wa la ka pe ko sa ngale. You can say that. Malo. Ya me sidi le wa ma wa ku le mata mo. Ya o ke do le fa mo foi le ka mo. Ya ana la fokulor ka ko ka pulo alua. Ka ko amakania fia fi mai le fai upu mo se fa ngata mai i le fitu. Le fitu. Ya okay lo ala vai. Le ala vai le sunga e to ina le. Tau no tatu tau pa. Ya, ya la. Ya. O le paitawina nei o le fianga pa ia le tua. Ia kopo, luna mata upu e lua. O usoi, aua tau te whaelonga tangata, i lo tau ta ofi le mata upu le wha tua, i lo tātou ali i mamalu o Yesu Kiriso. Awa a whai ulu watu se tangata i la utau wha potonga mani mama auro i ona 5 ma le ofu popula. A e ulu atu ai fo i se tangata matiwa ma le ofu leanga. Ona o tau whaaloalo atu lea ia te ia wa ofu i le ofu popula. Ma whaape atu i ai. I nā lala ia oe i le nei mea le lei. Ai whai atu i tangata matiwa. I nā tu ia oe i nā. Pe nofo ia i nei i lalo o le mea e tu wai o vai. E le ua whirita ea o tau ia te o tau laba. Ma o tau whai ma wha masino. E le anga i o tau manatu. O uso pe le wha longo maia. E le ua whirifiri ea e le atua o e matitiba i le neina lo langi. O tamau a inga i le wha tua. O tōwhia fo i la tau i le malo wa ia fola ina mai i e alo lofa i a te ia. Pei tai o tau, o tau wha ale tau a loa le tangata matiba. E le ua wha asaua ea o e tamau a inga i a te o tau. Ma la tau whetoso i a te o tau i le wha amsinonga. E le ua upuleanga ea i la tau i le suafa le lei ua i ngoa ai o tau. Ya, malo le. No sunga to ina mo le fia taua. pa ia le tua. Ya, Maia, se ku ala no sunga pasta. Ya, la o kuranga le ei. Se kau fa mangingo mai ale mta pulunga lua. Ai le i. Pe i se pi kanga i mka buo. La fok pe la sunga pe i se but on fact to we appreciate my fifth ia la tuna na faia ia le vai ngale like paragraphical division ia ma number ma chapters ia chapters ma verses le mea sala ia ngi me fa pena ile amatanga longo ingala tu sa fe malva ia tu e faia a tu lava ia le e mga mo le lua pe le va ngata ua e sala o la sunga sa no ina o James le lecture i tangata i ai ele fa mo la mta po e lua ke va ko i fa mai yo soi my brethren ta ua te le ia le address le ai a kupu vai nga foto e anginga le mea nga i le mata i fai upu e 5 ala foi o le i mata upu mua o nga e faisi malo o fautuanga ia la faukua ia James so he need to address those people ia mauki ngoa e se avanoa e kalia i tala la fai atu o le talanoa le uso le talanoa le talanoa pe la vaunga fai ngoa kako po kalami talanoa le uso fai mai ia James o soi ngale o le James o soi va on le kala so me au atu te failonga tangata do not hold your faith
in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. Len ASP nga ia afe mai ho usoi awa tu te whailonga tangata I lo o tau tā ofi I le mata upu o le whātua I lo tātua li mamalu o Yesu Keriso. Makaukia fo ile ingoa le whaingoa ia Yesu I Iakopo. Mantua fo I leo umana tātua I loa o Iakopo lea o le half brother lea a Yesu. Ai ina ua I loa malama masa o Yesu o lea li. Ewa aila ia ile ese o le sikia le ua o so Iakopo I. Mankua le nga whai mai nga le Italia e so o Yesu o ia langa mata upu. Alongo inga ua moli mawina e Iakopo mai loa sa o Yesu o le li. E ufu langa amakanga ele fai upu mo I mata upu mo mua. Ngai fai James a bond servant of God ele uta ua se me fa pe o ia o le uso o le li. So I lan ta puleka ke va ai tuai fo linga mai o le fama mafanga I le vaenga mua. O le aua le Faailoga tagata. Wa fa me ia James o usoi aua tu te Faailoga tagata. O le si me lua I nganga ia vea penga inga fa mai I lo o tau tā ofi I le mata upo le whātua I lo tātua li I mamalu o Yesu Keriso. O le whamakala ngau whamakala ia Yesu Keriso. Ia le upula ngā mamalu le sa o le upu e sa me le perufunga le shikina le whaingoa ia 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 ngai le lau pronunciation for mai il kuspa isa moala you'll find the word for mai o tota ofi ile mata upu fa Britannia and ASP for mai with an attitude or available with an attitude lo mi mari fa mai o tota ofi ile fatuatua ele sem ka upu ile ia me ranga le manga ia ila le se ka kuspa ia o long mai le se o available kuspa ia pero kuspa ia a Sione ma kuspa ele upunga le mata upu o ngai ka fa makala ia e ka fa ma onga ia le crickle before le NASB you'll find the word an attitude of longo winga upunga you find it in italic if a popo era vaenga interpreters inga make sense grammatically but it's not in the original Greek ile nganga kusel kuspa ia so ele sem ka ngal ile fatua tu tatu ma kusa fai ka fa pe fe mai ho usoi awa tu te Faailoga tagata I lo o tau tā ofi I le whātua I lo tātua li mamalu Yesu Keriso. You can read like that, but o le mafu anga rang kua kongu le upulea mata upu. O le Talanoa I winga. Your attitude towards this, your attitude. I le mea le fe me vau ia matu o le Faailoga tagata. Ava aile I fallinga mai, those two can't go together. O le Faailoga tagata ma le tā ofi I le whātua. Ele mawhai onga kusara fe mai James a whaapea ua e tā ofi le whātua a whaafenga ofi a whaapea ua e whaola inga ma ia te oe mta upo le whātua e loa le makaupsi sili leo le whātua mea lea aua le Faailoga tagata aua a whaapea lak Faailoga kangaka ia lan me ka ofi e fua le inga kala a kesiango ele kaus kesiango nga Faailoga tagata a Faailoga kangaka ia lan me ka ofi e fua whātua pe fa pe fa sa kala la lan me e faula inga I fua pe la me fai ka faula inga pe e Faailoga kangaka ele fa pe se me vunga le la e possible nga kupu pa o lo inga tala ko fa feta winga o upumatala o le si mea matu ia I o le
o ka kova ai mantua. O mea I le manga o ai James I tangata nei. Then come back to how he addressed his people, brothers. Mai le au soi. Alanga uso tātou o ngā ua kasika kama. Ele I winga, a mawhawhaule I winga le ali I au whaitau e saulo o loto mo lo mawhaule mea lea. A tātou Talanoa I winga tua o lea tua, e mawhuli lava lo mawhawhau I le ami o tonu o lea tua, le matautia o lea tua, le sila fia o mea uma lea tua, his omniscience, e Talanoa I lona omnipresent, e iai mea uma, omnipotent, longa mawhai o mea uma po longa matautia, e te mawhawhau I lona le masuia, le immutability o lea tua, po longa changelessness o lea tua. Ke mawhawhau mea ngā, o lona whaavavau, o lona pula ia o ao, o langa whamsinonga tonu, o longa alofa tū no ato o toa. Ale ai se a kauka ko mawhau, I le winga leo lea tua. Le karangoa, le ale winga leo lea tua. O le whailonga tangata. Le winga leo tua, the impartiality, impartiality o lea tua. O longa le whailonga tangata, le whaitu au. E ui lava inga lae mātiltila I le tuspa ia. Nongo inga la, e whinangalo lea tua le tama ia tātou whapei o ia. Ala meila ele ngapa ia James. Kusi leo James leo li a whaapea ua whaola inga uko. Brothers and believers in our glorious Lord Jesus Christ o la naivila must not show favoritism. You know how I used to say whaikeke easy translation. Whakaika inga la peila o I. I like fear fasa mo nga mai na ele upu fa pe ta ofi because ole upu elengela ole upu nga eko means I have or I hold le la fasa mo ko inga sa mo yo ol ta ofi ale fasa mo e palangi yang fa liwal NIV le fa ko fear ko fa paling but sometimes ka ole pelan mena ka kikiloi ile iai ole mata upu lau kuspa ia ele so that's the barrier sometimes tom feo tatu e fali liu kuspa ia onga ole language barriers le ia o te langona e so ani mai lava ia ele tua ia e mai no la ia James o soe au to te Faailoga tangata I lo o to ta ofi ile mata upu fatu tua I lo tātua li ima malo Yesu Kiriso. Yeah. It's not a easy verse to understand. For ngale in terms of ile nganga langa mai mai awa tu te Faailoga tangata. Au ko ka au fiel mata. In other words, au fai o kom Kirisiano. Au fai o tō matangata talitonu ile ali ima malo Yesu Kiriso. Au Faailoga tangata. So it's a really direct order. Fatununga kusa o maya o Faailoga longa ya a kupu se mea pe a kupu I fafo loku a wonga I kupu kongo o le li o le karesia. Ke toina isi me fifa popoia I le. Puranga le ko ke ia lunga I. Ole pela bon sound ole sunga pe ngal nei olo e wia ole ua fa ta auto mai ya ko pole le tu ainga Faailoga tangata le tupu le wa mai lena ai pe focus dan jo ma ho nga lunga fai upu le lunga ona ole avea ai o uso o tato umo e ufa na mai le tu ole avea o tato matangata fa tu ele ta taua yala ona happen nei mea o le memo le Faailoga tangata ai lo ya kopo o mea ia ka apei faala pokonga ma o ia la faala pokonga ese ai pei o le tino ke riso le mea o mangu ia le apostolo le pei tau te tilo to I pei o le upua le uso pei al koinga me se uso
Fai mai ia le mea lea, alo fa mai ia so ia kuki, ko ngā mea o lea ungangi, o lea ungangi o le whakongunga, o lea labar ko ngā mea le sau i. O ia I loa I le mangu ke leo ia kopo I le suafo Yesu ma le, a mesa ka kou ia believers, e fai a iskanga ka le lau ke le I loa le antua, a o ka kou leo ka ua o le whanau o le antua, o le kala le ke a kopo le fai mai, aua, e le kakau o ngā tātou whai. Ia whaaftai. Nā e kuranga fo i koe. Ia, salo la ngau makua I ua kau, le ua kau ane mai fo i ka kum ka upu le ta upu lua. E kuranga. Ia se ka pasor pea, e le vaenga o lo. E si fam karanga fo I. I sa ngia fiafi I sumani. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and the poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here, a good seat for you," but say to the poor man, "You stand here or sit on the floor by my feet," have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? O le mele wa fai e James pe lau mai whatonunga au al Faailoga tagata. Sau en mawhakekainga. O le whakekainga la le a whapesa uskaka le whonu. O le si mele le umana tua le le suggestion le these Christians are just Jews, Christians. O ngā o le upu ngā whai mai into your meeting. O le upu ngā e le kuspa ia e le original Bible sunako ke le sau le upalangi sunako. So it's only refer if atasinga a tangata iuteia. I whapoputonga tangata iuteia. Le ara whai mai ia James I. A whapela e saus tangata a ngai e whongo oko, ngai pokopoko oko, po ngai mafuta o tō whaale tapua inga, religious gathering. Ia, longo winga a sao ma ofu le lei. A whaaloa I oe, a whaatutua na ele le tangata mativa. Uso whakeka inga ngā le whai James I. O le mangingo I koe whaingo fie. But the principle ma le reality o le olanga, it's happened everywhere. But ka whaelai ku I le context a le lotu. E tupu to ngā applicable ko ngā mea whunga le ko ngā kaika inga whunga le po ko ngā taitai whunga le e pele ia kangaka laike le mea. Yes. Wa le koe kupule mea o le o mai kangaka pero sa nganga e ke riva aia ia. But it's in the church everywhere, even now. Pero ngā le e ke iloa le ngor kamaloa, ke iloa le ngor whawhinge, ke iloa le ngor lang whangau. Lang fu e la inga ngai ke le ala ko mea mai lukua. E tau aloa ma, au si a inga rafu ngā le la whale o e whai le saka, e le spiko, mo e le spiko. Suka la e mawai, whai e le kaulanga. E ke le iloa ia ngā inga. E le e fuse mafutanga wa lalata. That's, o le ale ngor mea ngā, pewa pe e o le Faailoga langa. O le Faailoga langa. Anga ke loa ngore sia, inga ke loa sia. E ke loa, a mai le finge o la inga maua. You know, everyone knows. Why? Lang fu lai lunga I la lo I. A mai lo makua la inga makiva. E mai ki ngā inga ai ke le loa o ia. Ie, e kan whai mai la, e le Faailoga langa. La le whawhenga le Faailoga kangaka. O kangaka e ko rua mo ka Faailoga. Kangaka e konga loko e kasi, le whai kuai. O le kan whai makala. Le principle le whai I James. Langa e keme manatu whunga le tātou I exactly what James said here. But o kala lea ia o le tala whaatusa. O le whai mai ia James. Suppose. Ia James suppose. A whaapea. So skara pe ngā pe whata oto. O ngā e mafuli lava ia. Koe a me whunga e whaingo fie ngā iloa pe o kakarango o lea tua le I. Ma le uso lea o kama ia o tata ma. O lea tua pe
ko singan ma fo ka ile au le lei fa ka nga ile au leanga ia o le aka mai fa ka nga vale le vai ile valea ia o ka ma ainga ia pe vai maula lo makiva in natural lava nga mea le la fe mai change fa mo fe mai ko wola ke sian ngoi I'm paraphrasing au to wola ke sian au to ta ofi ai ile mata o por fa tu au failong ka in other words ile faio kom ke siano it's an ugly thing despised thing it's not godly ile ni winga ngal tatu tama ile fa pe ngale me na ile tuela na lotu ole ke siano ai failong tangata kaunga kukusa ma ia tangata nge ki o fa pe si ko nga me funga le ole la kalangoa ia le kalangoa ia skemi ia wa personally kim fa pe nga ma fa pe ki ngala ki nganga le sima fu ang kalangoa le skaka I have to come there for the sake of them because she might think or they might think but God knows ia loko ia man kama fa but you know I have to think like that ia langa we are humans o tatu o tangata ola yo mela ia le fautu ai ia James I Cristiano nei saula wala ia le fai upunga e lua kolu fa lima fa ngai fa ali me nga ele me ka kia ngai ngar fa upe fa me have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts evil thoughts ole upu maka kia ngai fa ngai so se tasia fa longa kanga o fasa mo ngai leanga manatu leanga la fasa mo ngai ko spa ya ole manatu leanga iyo so stangata lava e fai lo tangata e alang fai lo kanga e leanga o manatu an ASPM ve my evil motives wa alang apele e kanga ka fai lo tangata e mau o leanga fu e fai mau o fai me manga o o mga o ku se va alele you can the rich can buy me a plane o mga o kulan makiva he can't do that so mela nga le fe mai la le ka o James ia intentions nga manatu nga my evil motives or evil thoughts o manatu leanga o so sekanga ka failonga tangata la sea sao mai ile mele ol manatu leanga por evil motives and anyone with evil motives e failonga tangata motives male winga upule I o mana o kule ia oi me nga ya la inga fisilesi ai fa kaval vale lesi me nga la fala talata mai lesi a kuli eseles you have evil thoughts evil motives otherwise don't do that me nga clear cara fatununga uso au al failong ta ongo kulanga la yes so ko nga mga kunga so ko nga mafafunga yes pe se ko nga ba nga le ka pe se fa po nga si faina tupu I tono community no vai nga se yes eu ai tono le youth faina tupu ai mafutanga tamba mafutanga tina tupu en mele kongola inga wa foi nga kupu ya o mala fanga o mala fanga el kame ke fasili el kame ke le fa ke le mau mere me o le sika ka pe wa o sika mai ki pe o le yo tuko la ka o kama fa pe nga porque pe avalia o kama markinga with evil motives yes evil motives mo kwaleanga yangan manatu yes ole
o le ka uanga o ngi principal tatu Talanoa e aware e aware wai o le tupu it's happening now ai wa o kasi ngai issues wa malepe e kalesi ni ko malepe e kalesi o yes wa ka misia wai ole o ke fa kwala ku ai al failonga ka kali le lui failonga ka ka kali lunga le o ingala e kosma ye me ya ar ka u ho le ka ka ngor nge ya o inga umaga ko me umangi fai ma lau papa o ngai ta tule fiong fa ia le tu ina ia ta ta pena ia ngai me ai o le ngai mangu yesu ile ngai kalisi ia no me sili le wa mai ale leina I le fu mangingo le fa manga mai o le koru fa ma le lima e o le ka ko ki do le winga ma le ka u o ngai me le ka ka u ko ko si e karisia e mi fa do ka e sa o so wa me nge wa vai ngai ma e karisia a me sera pe fa pede sa do le karisia le ia o le ngala me se ia nga ia a fa pelongo I ke karisia ko kele ia wa le wa si ai nga ia fa ila la ia nga fa penga ia nga lo la lu mo be I have a question le aso longonga pe fa pe o le vai mo la lo pe o le spiko la so lo pe fa pe o le o failong ka ele tai po ai lo o le mangai yo po la so lo pe o nga o le mangai how to feel la o ani o ngona o le fa ma vai yes ani si me ai o sabali do kulo ngom sabali I have my own personal way of doing this because I came through this many times. I have a way of proving to them I don't care about their favoritism. And how I do that is do what I'm supposed to do. Yeah. Afa penga isinga makoma fukam kai kai au keminga. Afa penga isinga au fai fasi favoritism to another party instead of me. Think about what I'm saying now and see how I was living my life or doing my work or acting my contact because that's how I do it. I'm not gonna leave, I'm not gonna complain or anything, but I gotta prove to them why fapea mea lu fa ko skemi wa kere ke ma ko karango pasava mea fapea yo ko ka ngale pe ka fa valia fapea o fiela tio ma ko nga mea nga ko se lo fa ka klo personal life fapea nga yo nga yele fa valia but it's me that fooling them by this why because I know this principle ole evil motives so when they do that I can clearly see ile evil motive la ia and thinking he's fapenga ia la okay alelo lailo ko e ka ika le me ka kuspa ia evil motive leanga le manatu ola unga ia me nga le ofisile koi how you deal with that but that's my way of saying vai kere but ele se me lei ele se me lei le me le o failong tagata pe la o principle foi le theological principle foi le e talanoa e tato le fai aku o le angasala o lo le fai o mea la fai merkus pa ia fai ma lo fai o mea la fai merkus pa ia awar fai ila o le fai merkara kus pa ia fai mai awar fai long tangata longo winga a fai long kahaka that's sin yes o le angasala o mea ngai tau ona hao ona mana tunatu e tatu Fera ka o se sa ia e basta o le fai upu e lima
o usoi E a uso pele whaanongolongo maia ele ua whiriwhiria ea ele atua o e matitiwa i le nei lalolangi o ta mau a inga i le whatuatua yes. ua tōwhia fo i lātou i le malo ua ia wholewholaina mai i e analo whatu ia te ia O soi. O le mea wha Britannia. Ma ai le whakonga i ngā... yes listen Listen. O le listen whengai mua i le NIV. I think if I pay ngā fo i le King James. O le upula whonga le Hurricane. Hurricane. Is that how you say it? Yeah, Hurricane. Faailoga. Pe on va tu ngan kusi pa i kesi at the very first word o le mea la fata ua i le ala fe mai ia kala a James i fai upunga e lima. Listen. Inga faailoga o le mea mua nga le manga o mia i. O le faailoga fa mai la ia le o le famtalanga James. Faailoga mai ia e le ua filifilia e le atua o e matativa i le nei lalolangi. O ta mau a inga i le whaatuatua. Ua tō fia fo i la tau i le mālo. Ua ia folofolaina mai i e alo lofa i a te ia. E le o kalangoa la le mativa fo ngale le kalangoa i le mātai o e lima. Mativa i le anganga. A le mativa le i o le mativa i le tino. O le leise ka la, leise kupe. Le mause fale le aise ka avale le angan me ngofo ai le anga me ai le o kankara fapenga le fe mai ia o ko inga makivanga le fe mai ia James o makivanga le o filfilia le tua ina ia tama ainga i le fatu e faisi mafia o me le yes manga tu le fa pe o kakango apenga nga pela ua le anga le mau oloa ale tūlanga fu i lea o ngai ke lele ava noa kele milion ia mkaka mau oa ale lofa le tu Cristiano fa maoni ale pe o le au te lenga o le principal lea o ngai ke lea kule ava ngoa e sa i le mwharango langol mativa i le atua ngai lo le mau oa nangol mau oa e le keimi e le wharango lango i le wharango lango i le oa i al mativa ia e maul vai su yaso uma se me ai se me o tūlanga ngā le ia i ngā la fe mai mai o te mau a inga il fatu mera o tō fia fo i la tō i le malo ua ia folofolaina mai i e alo lofa i a te ia ia o le siwai ngā mea il fai pulavanga e lima mai he promised to those who love him na ele fa penga fai lavanga e makiva ai kere alofa i le atu o inga le la vea o lisi le a lua ia i Faailoga ngai nga o e matativa i le olanga nei ia ai alofa i le atu a inga le fatu mai la ia le heirs of the kingdom o tama a inga le fatu o tō fia fo i la tō i le malo ua ia folofolaina mai le alofa ia te o le sili o tangata matativa ele o tangata matativa o le tangata matativa ua Faailoga yes tangata matativa ua Faailoga kua o le the context ai o le kalangoa ia e James o vai ngai o fai ma Cristiano o longo winga la o le folinga mai o le ia o le mai le ia con le kalesia o le Faailoga tangata me fa ko ma ngai ala il Faailoga longo makiva fa kamala funga nga ele si makiva picture com Faailoga e makiva Faailoga makiva ala ele lo memo ele lo le me ko fai e makiva ele fa tu foi le tu ale la foi mai i o ka makiva le nei lo langi o tama ainga il fa i mai la ia o to fia fo ila to ile malo o ia folo ina mai i e alo lo fai ha te ia to tu langaranga e kaunga ia makiva alo fa
Ele tua. Ka ko ke le fas fa muni nga. A lo fa ile tua. Regardless po le lava. Po le ha ko nga ka i oi. Yeah, lo fa ile Ai tua. mango ma fo fa. E ke lo fa ile ku. Ngai le lo fa le ku e le se mo. Ya ka wa fu nga lo ka ko ka kai. E ka ka nga lo fa ile. Ele ka o le fa punga e ma le ilo man ko le fa mai lunga ia James fa pu mo mai o so ai o mai I le fa pu he add an adjective o fa po o fa makala ole uso pele ole pele mai o uso pele o punga pele o pu le fa pa lange I le tia I le pilave po le lo faina longo inga ka mai mako ia lo fa James lo ia ale fa so longa o pu le nga ku se pa ia pe fa Britannia ko va mai listen o inga ko I manga o James le attention lo ia isia langa makuyan mere ku ola mere ku o fa long ka marola inga fa kalanga James in ka pu lima o fa pu lima fa mai lo malanga mafu anga I le fa pu no fa mai but you have dishonored the poor pe tai o to fa ale ta wa loa le tangata mativa it's so directive manino ia le an instructive il fa puleo o nga la fa mai ia James pe tai o to but you not them not us or him or her it's you o to mai o to o to fa aleta o lo tangata motiva ka kai ku se James ka nga le failonga lang le failonga tangata ele o fa sa wa melora ia o kara James ku se pa paraphrase ai wa ngalo ya o ko o ka mau o nga le nga ave o ko singo ai wa ngalo ya o ko ele o makivang fe me nga o ka mau o so ko sa foi il fa longo den ka karango Le kele me o kupu mai I le failonga tangata I le kalkalanga me o mga upo James I lalo I mea e kupu ne o fo ni makiva fera kala I le onga ko fo ia mga upo o le failonga o se me aunga ma ko I fa ka huinga I le fe au o mori mai a makanu ka upo lua ska mai vaenga nga sa wele makanga nga ka umali fa inong tangata ya ke de yo no me o ka ka ni po I me o kupu ai e ongom ko ya fa afia e ka le singi oi ko ke de la afia pe fo ni nga me sem ka fo ai de no ka singi on ka ka un manga fanga fa I ka e mo wele vaenga ko mo ka le sia le mo se maf ka nga wele ka o pe alfang fanga le sides onga e ngo kupu nga me de mafu nga ongo o le sida maka upu de ukara ngo ia kupu I le kare fe mai la rengo de mea do to others what you want others to do to you but it's fair may consider others better than yourselves when we practice and apply all those principles this is not going to happen ele kupu me le wa alanga e failonga ka or according to James what evil or motives evil you have evil motives ele anga o manatu ele anga me ki ma fa ele fa le anga ki mga o mo mai sa mea pe ki mga fa le anga ka le ke o fei vai ele ka le ke fei vai si ka ko pengo ka o singa ko na skai ki mga o lu wo mai ke le wo ma o al me ka nga wo I wo fu I o pe asa o motives nga wa es el Mario kala le James mai o le afu fe punga fai fa o uso pele le fe punga fe mai o ye fe upu e lua sorry e lua tu o le fe mai le anga o manatu upu e fa yeah for yes and become judges with evil
motives. Have you not made distinctions among yourselves? Kusona meanga kaunga ye. But officially meanga. It's taunga kukusaka ka umaya tatu. Kusaka ka ka yo loku kaunga kusaka ka loku kaunga kusaka ka loku ya la to. Awange wa once se me ka osele kusa. Ol mela le ali ola. You are judging with evil motives. Wa e fa masino male manatu waleanga. Yang sa lola ila longa mafakunga Maro James o supele Faailoga le mai. Faailoga le mai. E ka ko mea le Ka wa ke le Faailoga. Lava le Faailoga. Nga fa ne me isi nga Faailoga ka. Ia lama le me Faailoga. Ia mangingo ma le lei Faailoga. A misire skaringa ala mau le skaringa. Ale sau le skaringa o se va le skaringa. Ele ua upuleanga ea ila to ile sua falelei ua ngoa i auto. That's another question. Or kali nga upuleanga ole it's still talking about ikangaka ia tau loa no inga etu saela mala telenga kusima principle fa pia mana tua le motiva alofa ka motiva ia awar Faailoga ka roinga alofa so stas ele fa pevela alofa ngal motiva le la inga le tua e el motiva ia ile tamau ainga mano ia o ke mai ka waku nga o ka kui fai un hol nge fia ka fik ele fai upu fiku ia to ina pe se vai nga ki ko fi karango i fai upu le fiku ia po ngisi vai nga o vaku roa o ka ko ka min nge fia o fai upu nga fiku le ma ia Faailoga no ku ile ua upuleanga e ila tau sua folelei ua ingoa ai autou o le whaakawanga ila wari mau mea e kongo le loku po kua ko le loku po. That's a good question. If ele se kemi o iso kelelo kalare ka famkara. Kele yo o arguments ma comments nga fai ile mele some people say o kanga la wele loku before they become Christians o la ko mele nga fai o le upuleanga ile ngoa le lei no po name o le singa mea they were talking about one name these people now called Christians. I think upuleanga ia keriso ia po le ka o kerisiano ina o ila to vai kala James mai ko ke le uangalo e au I'm paraphrasing uangalo au ko la vai fai le ima na ve au ko famsunga ma fai le sua fale le u vala au ina o to so it could mean both ways mau mea nga fai le mea lea ele fa kerisiano ina ia marau mau mea o la lava le fa kerisiano ina pe aka koe ma fau le upule a meeting le lunga le sunako ke le sunako it's happening o kukunga ngale o kangaka yutai it could be yukai kerisiano and yukai le kerisiano nalo salo mai ka wakua sai fu ni afia fi mane ka ko ka ngoinga le a au fo o moni tala ina fo o le fai pu mo tau le fai fit ia o ke do fo la fa ta ilita tu ta o ke wa ia se me ko isa wa posta ba o ke fe mai ole ile mele le upunga le o le rola kuspaisa mo e kuspaisa mo mai le uso fa ko it sounds for ngale o ngole ngolo tato po kalami Talanoa le Uso pe fa pengal me a James le fa la Talanoa fa le uso
me ngā le ngā tres mua whai mai le au soe, po le au sopele, o ngā ma ingi le me le la lako. Ia at least lai lo o le ti ngā mai le uso moni. E lo siki ngā ka whaleanga o le ti ngā i le alofa. Ia pevera o le nganga whenga Talanoa le Uso, sa oa. Fa mui ngā o le ngā rufa whunga le kako Karangoa mai le uso lai i le uso lai o. Nai tu o le tino ki riso. Ia, no. Ia, mamuri aku le ngā whawhkai ngā whiawhi lo sunga taita. Ia, whawhtai fwoi mo le whaasoi no le upu ma whorwhora ina fwoi ma le vai. Ia, mai mise whamamanga, ia whapena fwoi o to ina. E le soani fwoi tu o lalo i le tātou porkaramene nei a whiawhi. Ia le li. Ma waini mana tele fwoi whai aina. Soan mai foi nganga o le tua. Fai he tātou whamtaraina. Ia ma Faailoga na whinga ngalo le nei a fiafi. Ia mo le atu ele nganga whaftai ia o le talo ia mo pē lua le. Whamanga mai le atua. Ia o ale ngā lulu e ai. Fai alongo whinga ngalo. Ia me se foi whao mina pē tātou porkalame. Ia ma o te taritonu. Ia o la whangata mai i tātou Talanoa le Uso le nei a fiafi. Tātou tō whailoa i fo le vai aso fou i le lofa o le tua. Ia whamanuia le tua i lo loto le nei a fiafi. Soifua. Ma ia manuia. No.